پەنابەران بکەین and those who are leaving the country for other reasons which do not fall under the right of asylum. This is why today the Commission is proposing لە ئێستادا کۆمسیۆنەکەمان کۆمسیۆنی یەکێتی ئەوروپا پرۆژەیەکی تایبەتی ئامادە کردووە لەبارەی ئەو دۆخەوە. This list will enable member states to fast-track asylum procedures for nationals and countries that are presumed to live بۆچەنێتی دابشکردنی پەنابەران بەسەر وڵاتانەدا. The presumption of safety must, in our view, certainly apply to all countries which European Council unanimously decided meet the basic Copenhagen criteria for EU members, notably as regards democracy, the rule of law, and fundamental rights. This also applies to other potential candidate countries on the Western Balkans in view of their progress made towards candidate status. پێویستە کاکەم بەرپرسیارەکان جێبەجێ بکەن. ئێمە لە ڕاستیدا ژمارەی وڵاتمان دەستنیشان کردووە کە ڕەسامەندی خۆیان دەربڕێەوە بۆ وەرگرتنی پەنابەران. And I would act strongly against that. The fundamental right of asylum for asylum seekers coming from Albania, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Kosovo, Montenegro, Serbia, to focus on those refugees which are much more likely to be granted asylum, notably those from Syria. And this focus is very much needed in the current situation. A list of safe countries is not taking away asylum rights from those people coming from the countries being listed. That's important. It's important. We are not neutralizing the Geneva Convention. Asylum is a right. And the countries being on the list of safe countries that if they are taking off of this list because fundamental rights would not be they are losing their chance to join the European Union. These two things are going together. Safe list, yes, but بەشداری لەم کارەدا بکەنەوە ئەگەر وانە بێتەوە ناتوانن پەنابەران وەربگرن. It is time we prepare a more fundamental change in the way ئێمە گۆڕانکاری زۆر بنەڕەتی دەکەین لەبارەی چۆنێتی وەرگرتنی پەنابەرانەوە. The Dublin system that requires that asylum applications be dealt with by the first country of entry. کە پێویستە پێداپچوونەوە بکرێت لەبارەی چۆنێتی وەرگرتنی پەنابەران لە هەریەکێک لە وڵاتانەدا. ئەمەش یەکێکە لە سیاسەتەکانی وڵاتەکەمان و پێویستەکە کە هەڵوێستی یەکگرتومان هەبێ هەمومان بە یەک گرتووانە ڕوبەڕووی ئەم دۆخە ببینەوە. ڕێگایەک بدۆزینەوە کە بە شێوەیەکی بەردەوام بەو شێوەیە پەنابەران بەسەر وڵاتانی یەکێتی ئەوروپادا دابەش بکەین و ئەمەش ببێتە بنەمایەک بۆی لە داهاتوودا کاری لەسەر بکەین کە لە ڕابردووداوە نەبووە. Further approximation of asylum policies after refugee status is granted. Member states need to take a second look at their support, integration and inclusion policies. The Commission is ready to look into how EU funds can support these efforts. And I'm strongly in favor of allowing asylum seekers to work and to earn their own money whilst their applications are being processed. Labour, work, being in a job is a matter of dignity. Those who are working are finding back the dignity they had before they were leaving. دەتوانن بەو شێوەیە
شوناسێک بە خۆیان بدۆزینەوە و توانای خۆیان بدۆزنەوە لێرە دووبارە بۆیە پێویستە ڕێگە بە پەنابەران بدەین بۆی بتوانن کار بکەن. A united refugee and asylum policy also requires stronger joint سیاسەتی ئێمە بۆ چۆنیەتی چارەسەرکردنی پرسی پەنابەران. Fortunately, in the European Union, we have given up border controls between member states of the Schengen area. ئێمە پێویستە کە سنوورەکانمان وەڵا بکەین لە نێوان هەموو وڵاتانی یەکێتی ئەوروپا بۆ ئەوەی پەنابەران بتوان بۆ هەر یەکێک لە وڵاتانە بچن. And this Schengen system will not be abolished under the mandate of this Commission. پێویستە کە ئەم کۆمسیۆنە بڕیار بدا لەبارەی ئەم بابەتەوە بە شێوەیەکی چارەنووسازان. But the other side of the coin to free movement is that we must work together more closely to manage the external borders. و کاتێک ئەم بڕیارەش دەدەین لە ڕاستیدا پێویستە زیاتر بەجددیتر کاربێکەوە بکەین بۆ ئەوەی ئەو گۆڕانکاریانەی کە ڕوو دەدەن بتوانین ئیدارەی بکەین. No. I'm not pointing at Mrs. Keller, but I was just thinking on Mr. Tsipras. من تەنها مناقشە لەسەر بابەتەکان دەکەم. ئێمە دوای دەتوانین گفتوگۆین لەبارەوە بکەین. We need to strengthen Sky significant. Bitte? José Bové est là. Oui, je l'ai vu tout à l'heure. Salut José. We need to strengthen Frontex significantly and develop it into a fully operational European border and پێویستە کە سنوورەکانمان ئەوەندەی تر بەهێز بکەین لە دەرەوە، بەڵام ئەوەش بەدڵنیاییەوە پێویستی بە پارە و بودجەیەکی زیاتر هەیە و ئەمەش پێویستی بە وەربەرهێنان هەیە لەو بوارەدا. To a European border and coast guard before the end of this year. A truly united European migration policy also means that we need to look into opening legal channels for migration. But let us be clear, this will not help. بەڵێ بەڕێزانەوەی بینیتان کۆبونەوەی یەکێتی ئەوروپا بوو لە برۆکسل لەسەر دۆخی پەنابەرەکان و هەروەها ئەوەی بینیتان کە وتاری خوێندەوە سەرۆکی کۆمسیۆنی یەکێتی ئەوروپا بوو. لە کۆتاییدا گرنگترین ناونیشانەکان.